Salamat Ginoo, abot ko Gorilla. Igod daw na sampung. Hapita hagba dat. Sama ka madungron. Atong na, mahaw ko. Sige. Good morning. Bisita iglesia ang sikad karon. So suroy mi og mga simbahan kay kuy bisan to man ron. So unang simbahan nga mong dongon siyempre sa amuha sa San Antonio di Padua. Diri sa Sikatuna. Ino man na Lubok, Luway, Albor, Baclayon og ito sa Dawi siguro og Panglao og Tagbilaran. Ja Corilla na dito balik Sikatuna. Tabo di orang Sikatuna no. Dag. Ariya nami para luway nga simbahan. Hindi ko magluway, Albor, then dito nami og pamahaw. Ano yang luway nga simbahan. Usay patron na ni Bostel. Juan, Blessed Trinity. Holy Trinity ni, tara mo kay numdum. Unsa? Holy Trinity na, may eskwelahan ay Holy Trinity. Shoutout ko sa kumama kay Kibo kung mutanaw siya ne. Kana kay rong maabot tag 10 views kada upload. Shoutout Chief Officer Michael Chan, Nabios Alegria naron sa Argentina. Captain Jerbise sa Usames. Bike ta sir. Captain Alan J Katanghal. Shoutout sir. Kisa may gobernador ang imong kapten. Kapitan ng barko. Kita. Albor. Sa may patron na ni Kiki Boy. Oo. Kung sa may patron na ning sa Albor Bosdel. San Agustin. San Agustin eh. Bista kay Boka. Wa. Oh. Ito pisa Albor. Ay ka boss pro sige mo jud imistahon mo jud ka. Mayo 4 ne. Mayo 4 na partner. Listahan mo ko na Ah, listahan eh partner dahil. Sa man ni San Agustin o Santa Monica Church. Santa Monica Church. Agustin jud. Uy, local ride. Oh, mo naman. Bag-om na yun yung bike lagi. Oh, Dimunjo. Ay, padulan simbahan kay. Yawa. Yawa, usang kamot lagi bit-bit oh, grabe ha. Wah, sabi. Grabe partidahan naman tayo pang bahay nga. Crocs. Mahal man bike, wala na tiplet sapatos. Nahurod ay. Okay, pag dong no ato gahapon, uwak ko ka kita og sapatos. Sige, ari sama ka madungron. Atong na, mahaw ko. Sige. Karon adto na pud mi og Baclayon. Mana po may pamahaw pag umana mo sa Albor. Kuman sa Baclayon. Adto mi og Dawes. Man Panglao. Usay patron na ni sa Baclayon Bosdel. Immaculate Conception. Immaculate Conception. Usang tuiga na build. 1595. Unsa? 1595. Sure ka? Pantay daw ha. Lagi. Pila ka lamay ite. Nagsingwinta na, baligja naman siya. Minta kaning plastic o ganing bagaw. Lahi ang bago. Pila pisto sa bagaw? 100 sa bago. 100. Si tinta magani sa watay pandemic sir. Mas mahal ang bagaw no? Mas
Mahal ang bagon. Natawag dawis. May nalang kuwang panglaw na punta. So hapit na mahuman na yung muang bisita iglesia. Sa patrono ng dawis Bisbel. Our Lady of Assumption. Pila kilometro ang panglaw igay dawis bro? 15. 15. Igo-igo po na. Murag maabtan tag paniudto na dai. Nadun may ayog simbahan sa panglaw. Muna doon labih inita. Amot sana itong kauban. Kauna naman sila. Agtumi sa dagat dahil maniudto ko no. Malitra gusudan. Ito sa Kalipayan. O mahimo maligo o madapa. Okay, wala ni Kalipayan. Tadi na lahat mo. Shout out Ulirang Lambay. Ayaw mo biyahe kaya hinihangin lagi. Tingnan yung kapitan. Shout out Paul Carlos Ricos. Mama Susa, shout out. Ay, Uncle Sikat. Shout out Nico Lumay. Butterfly, shout out nyo. Tog na karezo. Ay, init pa kadoy uli. Kami nang tulo aning likod na bilin. Tamang-tamang haguan na mo. Sakit kilid. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the Aksyon at Bicong Hotel. Na may yung kuswe. Doon may yung katedral. no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed. Igod daw na tampong aning iskina katedral. Hapita hagba dat. Ay, salamat Ginoo. Abot gyud daw ko ani. Korelia na lang. Wala bing bikuga. First time doon hitabo no nga duha ka tiil bikugan. Bisag Taman Corelia Sentro. Magwanta ani na hong bikog. Taman-taman doon yung tuhod yung paa kina sikitan. Magamit doon yung mga pagkakusgan doon mutulak. Bicog ride. Salamat Ginoo, abot ko Corelia. Nga mo tukar ang bikog. Okay, manado damo ang sikad doon. Abot mi sa mo ang simbahan sa last na mo sa Corelia. Anira taman og dagang salamat Ginoo. Nga nahuman doon ho. Siyam ka simbahan boss dilo. Siyam tanan ka simbahan. So dagang salamat sa inyong pagtanaw. Abot mo ani nga part sa video. Salamat.